hama agashvani kohima kini tato pakini kato cherage iko jivana jike knak veri avenga sate manale kimhewa tseve nosekena jike viktewa tichina tovi koshivo kachiri hina ajachiri kazatsu kunave governor nan Kishore Yadav na Nyamazari Kakra Kasara Kena Pradetsa Deputy Chief Minister Waipadon na Mazawa Kajake Tuchina Ani Ave Zarike Mpe Msachi Mamheda Prade T State Education Department Wana MOU Sarojini Damodaran Foundation for Scholarship Kutu Kena Aje Katatu Sasave Kini Tuchina Ave Posinave Governor Nan Kishore Yadav na Nyamazari Kakra Kasara Kena Prade Ti Hala Nyamazari Te Zanyo Aveva Saterave Hama Aje Mana Prade Tuchina Mate Luni Women on Wheels Car Drive Season Chikam Zewa Kutu Hama Tuchina Amazing Namaste Foundation Rina Kasige Kutu Lok Pavan Kohima Vana Kape Totova Mana Hama Kutuva Chada Pradeze Mana Kutu Kisigiri Vanga Sate Kamanaje Prade Kapake Nyuna Kinipo Sana Nyamzari Kena Kutu Kamhe Hada Sakatse Kena Ti Hala Zaje Kaka Pedachina Aguchi Saka Jake Kakra Katse Kena Mana Mariva Kisike Je Kati Pratse Ti Hala Governor na Hadanga Prade Hirite Northeast nga Sate India Aguchi Lova Tana Gatse Hamanga Sate Hozake Sagatse Dachina Kajake Msatachi Mamheda Mananyetse Deputy Chief Minister Yantungo Padon na Luni Hada Prade Mzawa Kajake na Atava Tseju Wanda Kasakena Kache Kasha Zaja Kaka Kara Chege Luna Karo Ti Nyamzari Mzal Zalovanga Sate Karo Kasam Ke Hamari Ketu Mata Lota Iloi Hoho Shichi Kumuhu Jika Dukuwa Woka Vana Kumuhu Totova Mana Je Hama Hada Prade Ti Mana Gaza Nyamzari na Zanyo Aveva Aku Vata Tseve Ti Le Kuchinga Sate Hozake Sasi Tze Hama Kena Tovi Padon na Anya Venga Sate Michelle Ve Tsena Makrochi Mamhe Ti Papa Aje Hamanga Sate Chokra Dachina Kamishe Saluda Nitze Nagaland Education Department Wana Sarojini Damodaran Foundation Wava Katatuja Sasave Ti Hama Sakasa Tuchina Vidyathan Scholarship Program Kena Ti Hama Katatuja MOU Tuchina Kohima Vana Petachina School Education Director Raju Sayi Vese T Principal Consultant of the Sarojini Damodaran Foundation Kena Tuchina Pankaj Kripati Tina Advisor for School Education Gabriel Hule Yome Chief Secretary Sandy Younger Imchan Commissioner and Secretary Gavileno Angami T Kichiri Kapapari Atana Katsatuje Hama Kajike Sagze Ti Hama Katsatuje Tuchina Mavi Mga Kena Sasave Tatser Logs Anik Nim Kagana Torona Bozar Logs Anik Ni Kagana Charaganagas Kuju Kena Hama Tuchina Sasave Ti Chama Nivangana Hama Ajituchina Wam Heve Hama MOU Lovana Nagaland Lova Kachiniri Knipo Sana Shisho Tarake Shugasari Scholarship Katsu Sanave Ti Hama Kutu Tutova Advisor Yamena Hada Shetse Hama Yi Scholarship Tuchina Kachiniri Azapari Magasara River Katsu Sanave Principal Consultant Dribati na Kaza Tuchina Hama Kutu Te Mavi Aniksam Zatoku Kuragena Toku Vana Sade the China Nosu Kuchu Kachiniri Marinito Anyeza Ragena Taze Zake India Akuchi Aveva Tsra Savetu Ti Hama Lovana Shibe Traluke Ti Traginiri Marinito Mzake Mavi Karaju Kamapatari Chuyu the China Mari Nokze Sana Ti scholarship ame katsu tuchina shisho traloke ti trakiniri tuchina mavi kroju ani trage tsanave ti tikri gcheri tuchina ame anim kagana mngana
zeragina mga kuchuji lova mavi kuruju mariva nokzi sanave ti hamakena nonga ni satseng vechina online vana hala tuna satselu www.vidyathan.org nyuta STF Vidya app vana nga tuda china sakse saranave ti sakse lo sakhewa tu china lesa charagana kasa anignim kyan toro hama jike agashfani kohima vana viceve noringa sata ajiva kini moa satevena sanga vechina yuri x handle news alert TAR kohima ni mjelo nita jike hamari ni sonir app t YouTube channel AIR news kohima vana nga kana saranave Special Secretary Department of Expenditure Ministry of Finance Dr. Saijan Singh Yadav na luni kohima va projects Special Assistant to State for Civil Investment SASCI scheme lovana saksari averunolo mana Nagaland lova kaper lo kinyewa tuchina Tavi Yadafna High Court Merima Working Women's Hostel QMA T Main Arena Kisama Heritage Anu Aji hamaringa sata waknolo sakze kapake ne nyuna hamarita SASCI lovana nga kakra katsa sakve kena Tavi Yadafna Bolis Complex Chumuketima T Officer Mess T Football Stadium nga sata wano T Chama Nevana Mana Unity Mall Project T Chumuketima Police Station Arpez etu avenga kno sakzetu Ajelu mota sa venta kasa kena Dr. Yadafna wakno lo sakwawa hala Finance Commissioner and Secretary to the Chief Minister Kesone Yome T Aku Gava Kaso Zari Avena Mava Riwutsa T Hama Tutova Mana Ajelo Kasari Avevanga Sata Sim Tu Tachina Halo Sagaze Mana Hama Kaju Kano Sakate Tuchina State Lover Nuko Jiko Marina Ame Kakra Katse Kamiheda Kajata Satevena Na Nuna Ta Rukno Save Government High School GHS Longkum Anyu Mokokchun Lover Lasije Kegasa Hama Kena Advisor for School Education Gekrel Hole Yomena Hada Pradetse Kamakruwana Kata Vana Lasije Behuna Kasakena Toto Zutu Hama Lasije Te Ajivarina Jepri Asavana Multitasking Staff Karo Kachakana Kena Hama Kesama Ti Mana Luni Kohima Vana Jake Katsiriva Kahalo Kana Sakwawa Tavi Yomena Hadar Prade Nagaland Lova Lasije Avenga Sata Mazawana Kakra Katsevana Saruke Ti Longkum GHS Nga Sata Chakatsevana Sa Ti Hamar Rita Aji Vari Tuchina Grade 4 Karo Katsa Sake Ti Hama Kena Toto Avevanga Sata Hakatse Tuchina Kogape Ho Masara Ti Kini Tuchina Alichen Nga Sata Lekuchi Kawakarum Hevetu Chikena Longkum Aji Varina Aji Hama Kena Jim Tatura Ta Tuchina Java Lasije Vite Kawa Sanatu Dar Prade Ti Hama Kena Advisor Wana Mzawava Kokve Tuchina Kachiniri Kena Apoku Kataza Saluta Indoor Cricket Academy Savima Wanga Sata Luni Prime Minister Narendra Motina Amashavana Sasits Ti Hama Saragasada Nagaland Kena Agachitaza Kasutu Hama Kasase Kututa Northeast Lover Cricket Academy Mga Sagasa Ave Kara Sasits Ti Hama Kasase Toto Tuchina Sikkim State Mavi Tinyege Aku Kutu Seven Sase Gz Sagaze Hama Saga Yepe Tuchina Board of Control for Cricket in India T State of the Art Facility Wana Kini Sitokar Ave Tse Tachina Aje Lovana Sakam Tenga Sata Cricket Saga Yeri Kena Sasatsa Vetu T Hama Lova Sakamate Ane Modern Pitches T Achu Kumbushubenga Satsave T Hama Kena Nagaland Cricket Association Wana Gatsa Tuchina Hama Academy Lovana State Nga Sata Cricket Saga Ye Lewova Kasara Sawana Tu T Vice President Athletics Federation of India Apu Metana Kaprate Tuchina Hama Academy Sara Kasavana Nagaland Lova Cricket Kajake Saranatu
Ti kini ka tu Operation Night Guard ta sana Civil Defense Air Raid Blackout kamate sakave yilova Nagaland Emergency Preparedness Exercise NEPEX mavi kraju satse kave wa save ti hama kena yuer lo charake tu china kacho tara mga manuhu patoro kacho charake na manuhu patoro kacho zragena mga kuchu district tarage lova ani khe sanave hamari district ri ketu Dimapur Kohima Mogokchun Woka Zunibodo Mon Pak Tunsang Parent Ti Kifridi Ti Hamakotu Kumhira Vigzenta Kasa Kena Power Department Wana Mazawava Kakrano Lutsuluta Kove Ti Hamatutova Ani Setokari Avenga Sata Kakesa Kelu Ti Toto Kate Chukuma Seva Tuchina Aki Kuku Sadachina Manuhu Patoro Kato Zragena Mangava Kuda China Chama Sevena Ani Katsa Sanave Kini to China Azakana Sanave